rap la rive la fam gen nan yo. Se m'a pase 24 tas sa fam men. Important la ba. Aji menen la, fam yo la rap la. Ase fam la. J'espère que ça va faire encore. Il y a des choses à donner. Oh, merci, man. Comment ça t'es pour me Baby m'a présenté Udex, Zamim. Udex m'a présenté Nathalie, Stéphane, Castodia. Non, on est toujours sous. Adi m'a présenté pour moi, c'est bon, ah, bon, so où est la sonne qui sous. Ça fait avant hier, me doit message sur le téléphone, nous devons vidéo pour le téléphone là maintenant. Ça cache ici. Yo, ma so fem la men. Zam phone. Yeah, men, wap deve manze, wap sitou bon nou bay manze, jike sitou fem manze bon kalot men. Yo se pat zan mi mwen da fol la, ha? E pas ko zan mi men, si mwen se pat zan mi mwen da fol, papa. Yo fò jere te tout de papa. Wap jere papa ba san wò de men, fò jere te tout men. Fò jere te gwo. Av jere ou sou men. Yo wap jere sa ban mwen de men. Shit men. Ese jete gwo. Ma va aranje sa. Check men. Denye moun la mkouta fòm nan misi. Mwa jwa la ven nan. Bata we wen anko. Wajen. Wale si dito. Bonsoir. Bonsoir. Explica lá de onde vai se mostrar sem com o seu. Não bagay. Bagay? Não, mas Não bagay o cati. bagay não. Não, cati. Vamos dizer um bagay ou dizer um problema na casa. Não vai dizer não, co. Não vamos ser global. Merci. Vamos dar essa não? Como dizer que isso vai ficar de Não vou acabar nada. Shit. Pourquoi? Ça fait 2 fois, 3e fois que passer, non? Bitova? Yo, sai com o telefone. Só falar do nome, encontrou lá. Não charge. Ça passe même. Ouais, depuis avant c'est même ville là on inclusive. Ça va se passer mais ça passe. Il fait moi faut moi parler même je t'avais ça passe pour ça me dormir. Moi c'est juste si vous pas tellement parler avec lui. Que face à lui. Enquanto uma femme pas la belle femme là qui vit dans la salon. Comment les vivre dans la beaucoup là? Wali pas une femme là. Maintenant qui dans une situation comment tu vis jeune? Jeune femme là, il y a tristesse. Il tout fâché, peut être crier. Position, il était quand même. C'est femme chez. Il doit J'ai avoir. regardé il y a quelques nègres qui gagnent banque.
Yo, men yo kon sa di yo, men oblige. E basikaman le fam nan baz, mwen gen ni fam. Kom mbos yo kwaze yon fwa li baka pe pala bo, so prepa ou pou lo gade wè lan. Ou pa nan bako gen fwa non mi. Yo, en tou le kababa, avose men, yele mde fè ni ki yon bagay men, ki pa trobe men. Mge kwe so mette nan kota menaj ni men. Mde souwe fè alkol bay sa ou. Mga kote mi se men pou malman del, pardon, koman mwen ka ede chiri la yon. Mwen mwen se la tou. E la joun men, prepa ou pou fom nan bas. Sa pou nan men. Apou mwen pou se, mwen fini sou bezwen lot konsey ki men. Vin nan dem, sou ba an pa man pou rive sou li tou, vin nan dem. Apwen koma, fè mwen se. Wap met la net, wap soti. Wap pose. Papa yon plan yon men, jem ke mwen men baz, mwen yon kontrol yon flen. Nen beze mi bon, la vin preni. Kwa sa mwen, la vin preni bon. Yo, jere man yon le fini, ou boko men pa la fam nan men, akite koto wale net men. Jere man, pa mwen fwen. Sa fè yon sa men, nan pala avon men. Ok bas, bon dou. Ouye men, prezans mwen la men, e bon vin mando eskiz. Yo, mando eskiz men, pou sa ki vasi avon e a bas. Yo, eskiz nan pa importan nou men, eskiz nan pa bon mandam nan men. Mwen ek chèchon men te mjou diyan la men. Yo, mwen kon eskiz nan men, li pa bon manan. Mwen kon sa mde fè a bas, mwen e pat bon sos nek pisou men, de sou e fè alkol men. Fò kon pren sa tou men. Fò jemi det yon fason men, yon pa pipi gwe men. Yo, konen men gade Toujou mwen ap djou sa men, toujou ap djou evite li gwe trop men. Yo, Toujou oblige gwe men. de fwa mwen vle chanje men, den pase bon machin kleren baz men. Machin kleren, klin pata gyon kon baz. Klin nan moun an men. Yo ba fote men baz. Ouè mwen vin la men, e kon chache yon aranjman, mba konen, mwen apè do jere sa, mwen apè do rekipere fòm nan men. Mwen apè jere yon fason fam men. Pa chanpe. Yo, e pa fote men, mwen tou men, e pa mwen men tou men. Mwen se kote di men, e man zè ki bon menajou, mwen entran men. E mwen ka prezentou moun, pou ki tem prezentou moun nan. Mwen bat gen bosos, mwen konse men si mbat nan gog men, si mbat nan alkol men, mwen konse sa ta pase kon sa men. Yo men, sak din men. A mwen chè, eskizan mde vinman do men, mwen apè do jere sa. Fò pa brin ko men. Mwen bral kote man zè men, mwen pali avel pou apre sa. Men anvan fè sa men, mwen kon dil mwen bral vase la men, lem fin pase dil nan mwen jere sa pou men. Mwen bral fin pase dil nan men. Ouye men, nan pali men. Lem mwen man zè, mwen jere man zè. Mwen la men. E de pozo men. Ket back to it, you know. Se gen di li bral basi men. Se yo, se la chou men. Ou kon yon sot marchi la men. Ou di, ou kon job kon al fè la fanda fèl tre rapid. Yon rapid men. Ya, ou konen jou weske rive la men. Fanda fè nap tou ali. Nap tou monte men. Yon papa.
Sò gen vre se nou sa. La polis ap fè fouye devan, pa rive nou fwe. La polisi? Pa rive. Shit. Polisi? Mwen ek sa, de mwen wel mwen kon sa ma fel men. Bon mal pren di mal pasi. Shit! Kout valiz men. Oh merde! Shit, Samuel ti Boston la men. Piti sa fwa mwen joun ni men, na petet ni men, shit men. Abonné ak chanel Wizkid TV la, like page la,